ድመትን ራሱ ድመት በትክክል ስላልተከባከበች አንድ ሴትዮ ወደ ጀሃነም ትገባለች ነው ያሉት የሰው መብት ከመስጠቱ የተነሳ ነው እስልምና ዌልፌር የሚባለው ዛሬ አይደለም የጀመረው የዛሬ 1400 ዓመት ነው የጀመረው ለሰብአዊ መብት ማለት ነው እስልምና ሰው ሊገል ቆርጦ ጎረቤትን እስከ ማውረስ ደረጃ ነው ያደረሰው እስልምና ያንን ነው ሼኻችን መልእክት ያስተላለፉት አላሁ አክበር ድምጻችን ይሰማ ችግሩ ድምጻችሁ አይሰማም ድምጻችን ይሰማ ሰገለን ከኛ ሀደግ ያሙ ኮሬንቴኛ ቢሊስ ረቢኑ አብሊሶምስ ኦሶብ እየቀባነ ቢያን ባቲና ጀፈም ኦሶብ እየቀባምነ ህንቀለም ነው ኦሶብ እየቀባነ ቀበነ ከይሰንዳበነ ቢየቀብና ቢየደባቱ ከነውንተ ንቆዴ ከነቲያን ሱዳን ኦፖለሰከኛ ንጉሴዳን خلص ሲያማ ያደሳት ደርሰ ኢንሻአላህ ናሆፎልቻ ኡመኒ ኦሮሞ ጉያዳ ሰባቢ ሆገኒ amanti islama biyya keessatti karaa dabaatiin hidhamanii mana hidhaa waan jiraniif akkasumas lammiileen biyya Itoophiyaa mootummaa isaaf yaadu dhabee baratee hojii dhabee lafa isaa irra jiraachuu dadhabee qe'ee isaa irraa buqqa'ee ijoolleen tiyya uduu an arguun harkatti hin du'in abbaan kiyya haati tiyya humna hin qabne lafa isaanii irraa fudhatanii du'aaf rakkoo isaanii ijaan hin argu jedhanii ilmaan biyya teenna biyya isaaniitti jiruu dhabanii baqatummaan biyya keessaa ba'uuf dirqaman rakkoo keessaa baqatanii rakkoo caaltu du'a waaqaan hin dhufne du'a harkaan isaan irratti dhufte tan dirqitti fudhatan kana hundaafuu sababni mootummaa gabroonfataa abbaa irree ka warra isaan duukaa hiriireen alatti warra biraatiif hiyyaanneen akka biyya baan taasifan kanaafuu guyyaadhaa warri as dhuftan hundinuu galatooma dhaamsa gabaabduu tokko dabarsuun barbaada mootummaan Itoophiyaa aangoo harkaa qabu islaamas yoo taane kiristaanas yoo taane waaqeffataas yoo taane inuma nu ajjeesa sirna humnaan inni nu bulchu kana lakki hin fudhu waan jedheef eennuunis adda baasee hin ilaalu kanaafuu ummanni oromootiif sabni biraatis mootummaan abbaa irree kun haga hundaan buqqa'utti malee nageenni ummata oromoof saba biraatiifis dhufuu hin danda'u warroonni tokko badii gurguddaa lubbuu namaa irra geessan katakkaa addunyaa irratti mul'atee hin beenne maqaa islaamaatiin uf waamanii ilmoo namaa gara laafina malee albeedhaan qalanii rasaasaan ajjeesan ummata islaamaa bakka bu'u akka hin dandeenye eenyuyyuu beekuu qaba hubachoos qaba nuti warri waaqaan bullu waaqa oromoo waaqa gurraacha waamatu islaama kiristaana saba kamiinuu wajjin nagaan jiraataa kan dabarsinee fi gara fuulduraatis kan jiraannu yoo ta'u warrootni akkasii kunniin takkaahuu islaama bakka bu'uu hin danda'ani shayxana yoo ta'een alatti kanaafuu hoggantoonni amantii islaamaa warroota shoorarkeessitoota maqaa amantii islaamaa xureessuu fi yakku kana bakka geettanii fi hulee adda addaatti barnoota gurguddaa kennaa amantii islaamaa qulqulluu kana akka dandamachiiftanii fi akka beeksiftan dhaamsa isiniif dabarsa itti dabalee ummata oromoo biyya keessaaf biyya alaa jiru rakkoon biyya keessaa nu baafte mootummaa gabroomfataa san waan ta'eef yeroon tokko taanee itti qabsoomnu amma jenna ummanni islaamaaf kiristaanaa biyya san keessa nagaan jiraataa kan tureef ka waliin jiraataa ture yoo ta'u guyyaa ajjeechaan harkaan goorra'iiti irra geettu namni islaamaa as keessa jira miidiyaa adda addaatiin obboleeyyan kiristaanaa ajjeefan biraa hin hafu jedhee ka waliin ajjeefame fotoon isaa kunoo asirra jira kun islaamaaf kiristaan qaama tokko ta'uu isaanii kan ragaanuu bahu jechuudha kanaaf ummanni oromoo baratee hojii argachuu hin dandeenye
dalagate jiraachon dandeen biyyatiya jedhe biyya ofiit guddisuun dandeen kanaafu ummanni oromoo sabab sablammoonni biraas humna tokko taane mootummaa kana ofirraa haa kaafnu dhuma irratti warroota maatiin irraa ajjeefame yookaan irraa goorrame san rabbiin obsa isinii haa kennu isaaniin jenna warroota lubbuun isaanii harka shoorarkeessitootaatiin dhabame kana lubbuun teessan jannatatti haa deemtu rabbi isiniif haa araaramu jenneet kadhanna galatoomaa ulfaadhaa Allahu akbar Allahu akbar سكلينتني هذا قامت سكلينتني هذا قامت الله أكبر خنتيان سودان هتاچنن دبرور ودستي طرات አለው መልእክት አላት መልእክቷን ታስተላልፍ እንደምን ዋላችሁ እኔ ስሜ ደብረወርቅ ነው ክርስቲያን ነኝ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ሃይማኖት ተከታይ ነኝ ዛሬ እዚህ ፊታችሁ የቆምኩት ማንንም ወክዬ ሳይሆን ራሴን ወክዬ ነው እና በጣም እዚህ ሳይ ክርስቲያን የእስልምና ሃይማኖት ተከታይ ወንድሞቻችንና እህቶቻችንን ወንድሞቻችንና እህቶቻችን እንደዚህ ግልብጥ ብለው ወጥተው ሀዘኑ እንትን ብሏቸው አሳዝኗቸው ደንግጠው አዝነው ተሰምቷቸው እዚህ ሳይ የበለጠ መጽናናትን ስለሰጠኝ የናንተ ዚን መውጣት ሳይ በጣም የበለጠ ሀዘኔ ትንሽ እንድረጋጋ አድርጎኛል እናንተ የእስልምና ሃይማኖት ተከታይ ወንድምና እህቶቼን በማየቴ እና ይህ ችግር የኢትዮጵያ ክርስትና ወይም እስልምና ሃይማኖት ችግር ሳይሆን የሁላችንም ችግር ነው ዛሬ ሀዘን ነው እዚህ ያገናኘን ነገር ግን በየጊዜው አሁን በጭንቅ ላይ ያሉትን ወገኖቻችንን ለመርዳት በየጊዜው በየወሩም ሆነ በየሁለት ወሩ እየተገናኘን በአንድነት መፍትሄ ብናረግ እና ይሄ በየማልቀስ እንዲቀር ሀዘን እንዲቀር መፍትሄ ቢመጣበትን መንገድ ብንከፍት ደስ ይለኛል ይሄንን እድል ስለሰጣችሁኝ አመሰግናለሁ እግዚአብሔር ይስጥልኝ الله أكبر